Zamta Puchides Pu Gangte IPS Wita Napat Nekapi Tinolin Kong Tawi Zamta Puchides Tamayu Zamta Karutokang Lanoyu Tele Thadou and Tele Loi Posisi Tele Puram Saling Gangte Mula Paten Saun Salam Kente Thadou and Kemswa Thadou Sin Kana Chief Guest Gangte Kimba and Ayole they had killed the family Hello, young to blow long time from here, they are cut to move. Thadou Maya, there, Lama, even Tanit Marco, you can head. Jason, come into what Sapanta, Monkey, get with the money. To make that examine. Lần chiêm nu xã dấu tạm tạo xí này tôi đã ra thì đã hiện đã tạo lại cho lần cố được làm vấn đề để hiểu rằng cái mà anh ấy nó làm nên lại cái điều gì nó sẽ bị đặt chiếm tài sản gì này thằng nào chụp hành lắm các bạn sẽ chụp Nijoa pernah kehead, maksudnya dah 1950s ada company. Nijo kani kepala Trump ketemu sama City laju. Bisa apa sih laju? Nijo kani kepala Trump ketemu sama City. Bukan tak bukan. Aduh gak sana sanji ini. Asam teguh ini, dua lama waktu itu pakai orang dia anak haji. Ini je cun, kau yang lain cun, ini usia, Thadou bau kau si, Thadou ni tu, nak jelas pun, Thadou ni jadi tu, mulai ni sinamutang. Joel Buntung Canggu Usun Utinsi Thadou kau tak ada orang tu ni ini sama ni tahu tim tak doktor Syekh Puram bicara tak punya kamu shock sebenarnya tu kisah nanti siapa mesti tak tahu na Joel 3:9 proclaim this among the nations good. Prepare for war. Wake up the mighty. Wake up the mighty man. Let all the men of war join him. Let them come up. The big one I will stress this now. Beat the plowshares into spears. Let the weak say, I am strong. This is the dilemma, the weakest in a society. And siapa pun harus diingat. 1956 strike di Sangdo akan semua. Macam usia tu. Anda orang macam kali yang kita. Ini macam weekend tiba macam tahap kita harus contoh tak. Hei, kita 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 dalam tu ada ni. Kita tu nak. Ini siapa tidak mahu kita nak orang kita. Kita ini tu. Kemudian, mana dari sebelah tu, I appreciate from the bottom of my heart. TTC itu Thadou in the beautiful name. Let's give another
applause for them. I'm a second, and then we'll back from that. So, mungkin kita pola terkait dengan esensialnya. Kita ngelakkan dari rumah. Ini tujuan menjadi ayah apa yang berlaku ini nak buat berlaku kau, tidak pernah humoi, tidak pernah humoi. Ini nak yang ini ada satu, ini nak buat kerja. Aji itu sedang ini. Mungkin ini Retd. It enjoys very big privilege in those days. Kita cakap, kita kan hanya ini cuma mungkin, ini mudah itu. Langkah ini sendiri, kita mudah itu. Tapi ada, kalau kita ada, anu semua anu semua abu saya nampak. Ini bukti, anak bukti aja. Ini Gangte di pahit. Presiden ko walang hindi letter man hilo given diyan na ay so sa sabi ito kita bunyaw kita tuman kan usang eh kita kita no ito na kaya kasi pasti mo ito anyway that's the second story jeju mula kami it is very important mileage in Indo-Pakistan war. As this is the Golden Jubilee celebration is on for Indo-Pak war. Thus, Indian is already the inside. I don't know Internet juga ada. 14 September sekarang ini. January 1st April June Pakistan kan. Ronald Touch as a Puram. September June even working on that Operation Gibraltar agreement. 33,000 infiltrators on Solomon. Jauh dalam satu dengan camp kerana September 5 first in unblock kita. Amo ada camp kerana lagu ada hal lagu panggilan Lahore dengan siapa dengan attack ball dengan Lahore tu kena dihita. Macam mana tak? Kashmir apa kan? Ani deh, saya sempat lalu tu. Ada satu Indian Army tu attack on the plan ball. Setelah itu perintah kerana 5th grade na 4 ziarah kan. John, you have organized now Nagatseva to go and collect information, 80,000 age to age and go to Thadou. And please, hindi ka magsibong kung sa information na malaking pada home meeting. Then I think all that thing that they let me to kasi process itu lampai na kebetulan itu besar hingga tidak boleh perlukan itu. Kasi on the 14 September 1965, June, kalau yang kita Lieutenant Colonel dan Special Lieutenant James Lieutenant ini, bos kata inungkap ini, converting kan kelas I was to cross into Pakistan. Aman kasi, Gangte, happy birthday to you. But I cannot say many happy returns of the day. How God has blessed me in my life.
kan tu kan mesti kalau itu dia banjir lagi ini itu kan kalau kita yang susah saya dia cuma nak mesti orang mungkin ada kisah ni kata cici tak tahu lepas tu ni orang tu ni cici juga perlu tak kerana kalau cici mungkin bangku kalau itu nampak sih apa so orang ni kalau cici cuma tak cari bola ada cici ni bagi tu mungkin ada pak na post bola ada surprise ni nak juga ada 14 meter kacang 16 na mungkin ada tu sedang saya datang tu sini kita betul kita ada kalau apa tu ada jangan sangat tahu lagi kalau mungkin tu Pakistan Bangladesh president tak ini ay patire itu ay musim berkara. Ama orang tak kena keju sedang bersama baca ini. Kan siapa lagi tak? Tapi kunci. Alas itu kita mesti. Asingkat 16 years post bertak lalu pacu. Apa yang itu dah. Ini nama dia. Dia kamu ini patire yang kita mungkin ini aku lagi kerja jalan itu. Jadi yang kita lepas tu, kalau begitu, I used to call her my war bride. 65 dalam Syria, 65 nak kemana kerja macam 65 war bride kerja sini. Itu tak sih orang kata seperti itu. Tapi ini orang ini protection itu kan. Kain kuai 9 times. Kecil ni itu kan umur kita ni kecil ni itu tunjang. Jadi kan 65 apa kecil itu kecil aku lampiang ni katu kukri kata ke kukri dia ni cintai sih. Tahu kira lama tu. Baru sisa tu, ini tinggal, dia buka withdraw ball, sekarang kita kahung le. Dia parti kata undang, aku kemudian hello, kau bisa tu. Lalu kita layan, kau bangkat kira, kau bisa mana? Saya tak boleh kerja, kita jangan kerja ni nak ini naik bulan katanya macam lam tu tak sah pun ada untel sekarang macam untel umel lama lagi macam tak komputer ni nak ni tak ngomong depan ni jadi anyway let's just decide this itu ini pertanyaan di bang ini kita mungkin kami di stasiun kita ini itu enggak dia sedang kami banking mau jadi bisa dia mereka pun itu mengapa kita kerja banking Gangte Gangte Retd itu nama ini. Now, since this is the gathering of student community, I want to emphasize on certain points. Why is this happening? What can be done? Dapat dikawal kesian sekisan saat mau jalan, loy kau ina hubungi, cipias sekali ini ada, dokter pan ganggu dan cuci ada, ganggu anak itu, tapi tulang dokter pan kau tadi, singkong tadi, ganggu kena lagi anak paksa, cuma terlebih itu, tinggal tu, oh tu, akhir kita ni. Terima kasih kerana kalau
body kept the line move. Người ta có cái xe họ anh nói tầm xe các bạn này có cái bài này lúc này cũng thấy bằng lòng nhưng mà cái này hiện trạng cũng nên có tìm xe này kim tôi này cái bảo mình này đi xe đây tầm nào cũng là mình bố sẽ làm tầm nào cũng là dùng cái này Thadou vai xuống thì làm cái gì còn tầm sẵn rồi. Three points. Absence of communication between the elected and the electorate. What is the method for recalling their representative? If you can talk about by violence method? No, by all means. There must be somewhere else. We please study that. Number 3. Absolute absence of responsibility in our elected members. Assembly resolution it is an important, vital one, very, very vital. Will it be according to the liking? If it that they have the I say to the bottom. And I say, how much you have done? Kita mengatakan ini bil kemudian, jadi pasti tertinggi, pasti. Ya ada orang ham. Orang election itu, once elected, always elected. Once elected, I'm free. Whether I speak on behalf of my constituency, on the boy. Kau yang kita pilih nanti diam di dalam kerajaan ini, yang diganti Manipura, tapi pilihan interest atau orang kalila pasti boleh itu. There's a big warning for Kamang Dede if you are entering into electoral politics. Please keep in mind. Jadi dalam tanggung politics. Economic bahaya. Kalau electorate ibadah yang tinggi, party let do, my party let move yang lain. This is important. Therefore, I appeal to the DSN. The aspect ini. Commission inquiry kat dia akan ham. Ketika dia ini. Nun berikut sekali. Ibadah MLA ho intiharan dia koin bol popular. The first priority is why. These people, 9 people, innocent people were killed. If you say why, they make use of live bullets and not rubber bullet that people harm. People. Sengon tamanang yesetan itu ham nongkan beyond itu nunggu yesetan nangai nunggu tansi tak tinggi remote control tak kali naik remote control sini di tempat ini ada sampai itu udah sang lain itu, kau orang lain itu, ini pun disultan juga. Kalau kita tidak begini, hey, tante, hey, kerja, hey, tinggi ni nak, kau yang tak, tidak ada akang ni boleh tak, nak. Ini kita isilu, asyik ni masih ada yang itu, kita bukan tu ni lah. Now, we are enlightened people. Masang isang, we are much more enlightened. Enlightenment is because in a country, but a holiday in the weekend. Nothing. Thadou in can see. Adam interest. Can they issue can I in the pen that you come tell them.
number 8 na Thadou in Thadou literature ein ancient theory. I'm ready to become adjective. Doctor said to me that how do we bring about policy change in a spoken language? Closest to the spoken phonetic volatility is spelling system and demand. Spelling system can be had margin. Bible spelling, Bible doesn't have its own spelling. Bible spelling but opatu pungul sahau in pungul sahau spelling tadi. Aban kita naman opatu tanggal sehin amaju lansik spelling tadi. Atum na patu ang sausabi. Ay lang sa amin pagkakaitan. Amala cita ni kanggong sa amin. Amala cita linguistic apa nama alam ini. Contoh tentang itu. Kalau bawa itu, kalau saya jadi itu ni. I'm giving you an outline. English ada ni pun English dan saya pun. Ahli pun banoi ya banoi bawa itu. Kalau itu jadi pasti ni. Yo semua tu banoi bawa itu. Haiอยู่ในภาคสามที่จะจน what is ahead of us ที่เนี่ยคำต้องอะไรบ้างสิ่งต่างๆอะไรมัน college syllabus นี่ออกมา college syllabus นี่ว่าเนี่ย are they qualitatively acceptable or are they long lasting ที่จะ author ของอะไรต่าง young people scholars and research scholars for CC kita tu mana sing apa dia kalau macam usia pun heran masih itu semua anak baju dengan usia tahu independent kita ni essence zone IS mampu bangsa ni. Ama tulah kau tu. Ama itu mungkin scholar yang berjalan tu ni. Teman ni. Learning, freedom. Dia ini sama macam celaya berjalan ni. So that would be this year 1951, 52 dan cerita. I don't know, maybe for 48, 45, 46 Come on, laugh at me. There are 200 chiefs in the Thadou hills. They are leading our people to a great goal. A chorus of Thadou. The names ever there to me, more and more, and live in that country to be. 200 chiefs itu asing Tuhan. No. He's a scholar. He was a scholar. Dogma dan boleh mereka tapi dia terpuji nazar dari angol lakukan. Otherwise, he has got top grade. Aku macam be a man. Aku tinggal macam be a man. Mana aku sini? Be a kecil, be a man itu amai be a tak kita mesti. Dia itu sebenarnya
scholar could say, why there was no Thadou hills when there was Rusai hills, Khasi hills, Khasi hills, Garo hills, all the hills. Why not Thadous? Why? Question mark. My humble and research answer is this. There are two things. Every year they keep on changing their location. Number one. Number two, it's always taking it. I love the garden more low. Could the day I am in both are become a TV. That's number two. And the other point is, but TV can let us try to find out why there was no Thadou hills when every other small tribe has got hills. That's food for thought. No, dia sila rest buat dulu, bayar. Apa yang orang tu kalau ada, tahu dulu ni, tapi kalau tahu sung ni, ini kalau ini tahu tapi kita nak orang itu kalau tapi dah nak asal orang cultural dance tu lah orang. It takes time, it takes energy, it takes money, it takes everything. Alright, orang activity ni orang tu lah. Full mark for all these activities. Somebody will against you, somebody will for you, somebody will be neutral. Why are these people neutral? Why can't they be yes or no? We will give it. See, come down and tell me, come down. Our life, what is a lifestyle? James, how old are you now? 43. 43. Okay. In Guahi, we have got 3 C's. C, C must have to C to move, C to the this will be, all these 3 will consist of our lifestyle. It is C to him, C can choices. There are so many choices coming together for your syllabus, or for your subjects, or for your career, or for your girlfriends or boyfriends. There are so many choices. But the one you selecting, that becomes a part of the lifestyle. Like I have chosen my wife now, and she's a part of my lifestyle. Amen. Challenges. In life, we have so many challenges. Some we ignore, some we got a lot of problems. We got that, so these influence our lifestyle. One is, again, the chances. Opportunity, whom so okay, are you taking? Are you taking the chances?
Graduate ka tayo kayo, 1959 season, graduate ko nila, 59 December. Puna na bisa natin ito. Then one week's time, Puna China, Ivan, they had a picture of their 2007 assistant commander in the second year. So that stopped my own desire to be higher education into Canada. So I'm stuck with the choices that I had. What are the choices, chances, and challenges that you face? So be careful what you do, and once you decided whether good or bad, you make it good. Choices are not always good, choices are not always bad. Challenges are not always good nor bad. Chances are not always good or bad. We have to take these decisions and stick to it. So that becomes our lifestyle. Kung saan lang sa gawma at gawin mo lang sa pwede mong palo. Aman, alin ito naman, nurses na ito. Nurses ng bachelaya, nurses ng mayroon. Nurses ka na, kept, Malay siya kamu itu प्यारी सूरत को सितार नहाएंगे लूंगा नबू सतिन की तो नहीं कितने कुछ ताले Yes, all our young boys and girls will come across so many beautiful flies, butterflies, and beautiful bees. And the bees can be made by koi moon. My advice is do not marry a lazy bum, whether it is a he or a she. Because you want to check you know. Kaya kita tapi dalam kasih kami, kalau mungkin aman kita untuk dia nak saya mana no purpose nak saya nak dia ada saya nak dia simple nak dia. Kanante pangaluta ini no jamang order na mo itu pasti sama lo ke pun itu mana organize bola kena di tam tak lu din sumber payah lu yang sama ni jadi ahun हम सामने से बंगवारी डॉक्टर तो kan से बंगवारी ना हो जुलाई ना होगी ini aku mai di to do nanti do mai ni khabar ni dunia ni do do ni di aku kabang yang organize ki bol ti do ni ni ke completely convince kami tu kan ni mo ni ni mai mo ko ke ha ni ka toi state local nasakan we have in value of decision argument bilang ikihedi maksa uzoran kan challenge 80 dulu na itu adik biasa so ini kon ulang ingat dia aku nak dimai itu tiba biasa mau ni kaya takut state na cipundan so dia yung tindaw na nasa taong na sunod iso pinuatan ba malang ako yung umaydi
51 ka to ko ini dia tu ni masa tak ada boleh ni kini ini to boleh dan supaya dia tu bicara ni dak bunu dia dak tak ini ni tapi housing ni ta tu lungkit tak aku juga yang ni kan bunu ko mon ke ho indigenous imam ni pa akak ni masalah minda dah umpul original ni yung inari umpul kung jong dala ina pala suke dala ina pala tinggal warma ke ofisana tinggal kama dala ina pala ho tapi kasi tinggal ka ujung kada ni ma tuwi ni ama ko ma question domain which karena Rajendra le karena Lokendron apatina kita foreign na activity kiho kung yung dala kan napan di ba nga sana kan napan wa kan napan ho jo ko lang ta ko lang kiho foreign na kita domain mungkin domain ni le ama sa boy sa uwi aben si uwi tu se yang apa tak boleh ni yo kadang tak mau berbicara yo very of decision na ito Thadou to majority so to no dispute about it so sa idea lang tahu apa na hindi aangahin dan bijo lang IPS yung isang IPS yung ko ito negotiation ibo yung naho apa na sa idea ang aangahin siya sa naho nanti kena mengalir perkini nahu cina nabi mengalir. Dia tu Israel ke isim bangun, Israel ke nam perkini bang abu tiang cina ni juga. Siapa nak cina si hak nak mengalir. Dia tu dua itu ilang aku boleh balik se. Kalau cina hanya si tu kalau se tak nak dengar itu ayat. Tak cina dengar mereka nak bicara tu ayat mahu. Kita lang tak kaya dapat tu yang tu situation itu bangsa kita. Siapa tu boleh lang ingat di kampung itu. No Thadou kan, lumai dia juga. Ayah tu ni bodoh orang. Tu isi bangsa masalah tahu apa yang Gangte orang. Thadou orang fiji. Dia usah Thadou orang ni jelaya. Dia umur kau sini. Thadou kita asyik amat sinde ayam Thadou asyik kita asyik Thadou kita agak bisa na milo se bikin cuma Thadou kita nak nampak idea cuma bodoh je tu yang nama nak siapa idea nak bodoh lah boleh tu yang stand still lagi nak boleh value of decision tu yang ingat kita koi macam saya tu paper bahasa nak cuci Kim Gangte tu isu dia pada yang alin lau jadi mungkin dia memang hambat desa ni bang. Moi bungu itu di pada punggung mana ipan. Dia bang yang dia nampak yes anu satu itu ini kami number tu itu di pada apa itu bang. Dia person yang bawa sebab itu apa ini jadi ini dia bilang yang belum hilang dan history repeat itself kita kan kuki aku tidak ada angai nombor tak ada tuan kuki dia angai kita kuki ni wah ini dan kasan ini nak diingat dia tu isu kita pada orang kuki Nung lo ako kita contoh ay malihat mo dia lihat lagi mo aja kasan lagi ni orang tu ay mo lang ingat di pas mohon mungkin men dia dua tu ay orang dia no pan dia sini cari tu ada tensi naga dia masih mungkin itu tu ay tu itu kini yang orang और पंद्रह महीने को हम पेपर हजार का स्टेट सरकार को बोले हैं
thì không điều này giờ chú đi là ai ra được thì chỉ cái người yêu sẽ ăn cay với anh đi nó ho apa yang ada no atam kan no itu yang kita ini kasi bang itu masalah ini harus Thadou ini Thadou pun nggak ada punya bol Thadou ini Thadou kayak macam orang yang itu bol itu kan ini cakaya kita ni kuki ini yang keluar kuki atau yang keluar kuki jam sorry chị đúng không? Mỹ yêu sinh nào mà thế là chúng ta hỏi là đi chuyên cao mà không phải Mỹ yêu sinh chứ không biết anh để cái không biết làm gì bày được anh cô Mỹ yêu sinh sát cái nó tại sao bị bằng yêu sinh rồi yêu sinh không biết cái gì vậy chứ đó là không biết con ông kia mà là con theo được cái đầu con theo được cái đầu mà Thadou bao nhiêu lắm nghe à thầy năng Dina siguro, pero kung cookies tayo mo, kaya cookie pa, wala kaya nga agad o agad din, kilo family. Kaya samsung hindi ba? So no choice. Kaya si man, hindi ako kasi kakanagi man tayo. Kasi ang bolowa, kung manon lang. Kaya dong tu kaya hindi may hindi lang. So ako bol dia saya luar, dan saya dah mundur antara mereka. Yang ini dia mungkin automatically di bawah dia ada. Sini ada mengalir ini, apa bukan dia, tapi rumah kita tak sini. Dia tu mungkin yang tu hai dapat saya, dia itu itu sahaja culture di mana itu di ini sekolah. Tu ayam tu meja mana, masalah yang konsai tentang kita nanti kau cari. तो आप कुकी नहीं खा रहे कुकी होती है ये आज Thadou no some Thadou कुकी की सुविधा न खाते जैसे कोई माँ चमचम हम बस नहीं ये कैसे पाप माँ कुंगुल की अकेले ahead होती तो सिमाइन से कि वो मुझे बहुत बोल कैसे अभी सही माँ के लिए वो माँ ने इसे ahead कर लिया Jadi orang yang kakak ini diambil dari sini. Siapa ini? Itu adalah anak dah anak menjadi pemain asyik di Bollywood. Jadi siapa anak menjadi ini saya di sini tidak disukai. Dia kita tak sih dengan ya itu ada nama ni. Nanti kan luar jadi kita nak hidup tambah lagi di mana baru. No nak di mana. No mungkin kalau mereka pun saya fikir bila kerja itu, kalau kerja orang sama-sama ibarat orang ini mau ada siapa ni yang apa dia pun, itu orang di bawah yang atau sesi yang mungkin dia kamu juga ada di bawah ada, siapa ni ada di kemudian ini kau video dari Puram ini retard dengan kan ini orang kan sangat berat itu lima simpang yang ini yang lain. China, everything hockey people can do. Those of Thadou get under the wings of the Thadou. Under the wings of America, under the wings of Russia, under the wings of social criticism. Akan nga aha asing na duwes tungjiran. Ini tangkong nga lapar GDP naman dito ba? Tayo pa ito. Wrong idea. That's attitude dito ini. Dito very yawan. Kukilan ni ko ini Thadou sana nung ko ni Yesus kukilan nung boleh yang ground untuk ko ni whatever it is, whatever we may have, let us fight, but let us remember one thing. Sekarang dia dah today, Israel terjun barbas tu
underground lang kaya ano na yun, Jesus Christ Messiah hundi ngay tatasan namin, Jesus Christ Messiah hindi tatasan na umuli. Ay bakit? When the real test came, Jesus nalalaw niyo hang, Barabas nalalaw hang ina. Ahong sipagan, religious lang, spiritual lang, kahitahin. Barabas paano. Jadi, dito dalo pa tanong. Ama taja, katukang kajakang jenglo, subject tahan di malu samsi. Should we make that same mistake? Jesus is coming. Not that I'm saying, but everybody is saying Jesus is coming. Ale, natasan Christian. There are two kinds of Christians. Kasi Bible ang mahalaga di. Kasi Bible ang mahalaga di. Kasi po may Bible ang adi. Which one is your choice? That's for you.